Bwana sifiwe. Imana himbazwe kubw'uyu mugoroba mwiza wo kubana kandi kwiza. Amen. Ibyo ababanje bavuze ntitubisubiramo, ariko turabanezerewe mwese abo tuziranye nabo tutaziranye. Kumenyana nuko nguko nabo dutindanye byahereye umunsi wa mbere, siko kuri? Imana ihimbazwe. Ndatekereza ko nifuje ko tuganira. Iminota yambwiye ndayizirikanye, nimba ari 20 ndavugamwo nk'itanu, 15 muyivugemo turiko tuganira. Hari icyo bitwaye? Yego. hari ibintu abantu batekereza bamara bakabigira ubwiru cyangwa ubwiru, bakabigira ibanga, kandi ntiri ibanga ribagumyemo, ahubwo aho kubisangiza abandi bakabigira urugambo. Burya urugambo rwinshi ni ijambo ryiza umuntu yakoresheje kutariko. Bwana sifiwe. Twaba turi kumwe. Ashaka ngo tuganireho zoroheje kandi kera ko ndaharura iminiti. Nakwiyegereje muvandimwe. Ntabwo nzi sinkuzi, ariko kumenyana kose nuko. Hari ukundi utegereje? Akundi. Imana guhumugisha. Mwese abo tudaherukanaga twari dukumburanye, no mu mubiri tuzaturuha tugakumburana. Uko nukuri ndavuga abo dukumburanye, si mwese. Ndavyo turishimye kubonana. Hanyuma abo tugiye gukundana none bwa mbere ndabiyegereje. Siko? Yego kabisa. Imana ishimwe. Turaganira twitonze hejuru y'ibintu bitatu nashizwe ku mutima. Habayeho kwitiranya ku muco n'agakiza n'idini. Ngo mare turabivangavanga ntibyaba ikintu bihinduka icyo ntazi. Ntibyatugirira umumaro, ntibyagirira n'abandi umumaro. Yego. Iyo bavanze amazi ariko nayo yahiye n'ifu n'umwoko na nyirawo, bizabihinduka umutsima. Niwo tugize imyaka myinshi turya. Mu mubiri kuri twakujijwe no kureba cyangwa no gutekereza. Twakujijwe n'ibyo mvuze n'ibisa nabyo. Iyo rero umuntu avanze bitavangwa no mu mubiri ni ikibazo. Aba turi kumwe? Yego. Uzaterera kunyu mwifu yahururi. Ababizi babaye mu myumbati murabyumvise. Wavanze bitavangwa. Woyirya. Waba habaye iki? Yego. Umuco ni umurongo ngenderwaho w'abantu basangiye akarere cyangwa ubwoko. Babifitiye amahame yabyo, imigenzo n'imihango yabyo, kirazira n'ibindi bisa n'ibyo. Iyo umuntu yabirenzeho aragawa, kuko aba yabaye ikindi kitari cya kindi kiwabo. Ubwo bwose ubutumwa narivuze izo twavanze, yizera ko tujyana gahoro gahoro. Ukundi mubona uko mwabaye, aho ndiko ndavuga inahangaha, uko mwabaye ntimwabaye neza, mwabaye nabi. N'ababareba baraseka. Ryari igihe mutameze nkamwe, mukamera nk'abandi kandi ntimubebo,
ni hahandi ukaba ikintu kiri hagati aho. Ubwo se n'ubutumwa turi kuyihe ngingo? Yego, twavanze umuco, tuvanga idini, tuvanga agakiza, byose kuvivangura bituma ubuzima bwacu budatandukana n'ubw'abandi bose. Twaba turi kumwe, turagenda dusoma n'ibyanditswe twitonze. Iyo umuntu yajyaga i Buvira cyangwa i Kalemi, iyo niyo mishasha twari twegereye, iyo twari dutuye, yamara yinga rimwe akagaruka havuga Iswahili, mwagaze mumusuzugura nk'umwaka wose. Ndabeshye? mukamugaya kandi we muri we yagize ngo uko byaciyemo yarabasumbye, kubera ko yabaye icyo ntazi. Twaba turi kumwe se? Ni ukubera iki twajyaga tumunegura? Twajyaga tuvuga ngo yigize ubu niko mumeze. Ndavuze aho ni mu rwego rw'umuco, inaha iwanyu niko mumeze. Mwamye mwigira uko mutari. Ntawe kwivugisha umwana wiwe ikiwanyu ni Igiswahili, kandi muzi gike kuruta abantu benshi nzi. Noneho kugira ngo mugaragaze ko mutoroshye mwageze kuri, ntimukivuga ikiwanyu mwanyu, mukavuga icy'abandi mutazi mwanyu, mukaba ibintu biri hagati aho. Ubwo ni ubutumwa bwiza ba? Oya, pipi. Turaza gukomeza mu ruhe mwumve icyo turi ko tuganira byitonze byoroheje. Ugize imyaka ingahe papa? Washuti yanjye wowe. Ugize imyaka ingahe hano? Imyaka 8. Uzurya voka? Yitwa gute mu Giswahili? Si wowe nabajije. Wa mugabo ntuzi ko tuziranye? Nigeze nkubaza. Wowe ugize imyaka 8 ukaba utazi uko voka yitwa mu Giswahili, ukurakizi? Muzi gike cyane. Abazungu bazi no basanze ba data na ba data wacu basogokuru na basogokuruza bajya bambara n'impuzu cyangwa n'inkanda, ngo bashike uwa mbere yambaye ikirengeti cya sedeke gisimbura ibyo yabasanganye. Mwabasaza mwisukuri muracibuka ibirengeti baso bambaraga ku bazungu batangiye gukuraho ibyo babasanganye, ngo bagereho uwa mbere abirimo data wacu uvugana na data niwe wambaye ikabutura bwa mbere kuko yasobanuraga Igiswahili. Ngo buce bazana amapantaro, ngo basange muragira inka babazana ibikoti birebire, hari mu mbeho bazana n'amasapo niwabo niko bazambara cyane cyane abanyenka. Ubu ngubu muzita umuco wanyu siko? Yego, ni uwanyu kubahereye hafi, ariko kubareba kure n'uwo mwazaniwe. Ayo makuru ni ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Oya Yesu. Basanze abagore aribo bakakana bakakuruza bashya bogosha inkomborera. Nta mugore agakumbu kataringine, nta mugore wageze ugira agasatsi, nuguhunyuzaho icyitwaga igiharo, akanyuzaho nabisanze mu bamasayi n'abayarusha. Nta mugore uzumera umusatsi mu masayi,
nagahara gakayangana nk'aka kanjye, bagakubura barababwira ngo biteye isoni muze mwambara ibitambara, bazana amahuzu muri kwiza. Ibyo ni byiza ntibisubirwaho, yego. Ariko kugeza ubu duhaye tuvugana, abo bazungu iwabo bamwe bafite umuco, abagabo nibo bazambara amajipo, kandi si icyaha iwabo, niko batekereje kwambara. Murabizi, niko batekereje kwambara, si icyaha. Abantu ngo basome ibyanditswe baravuga ngo Imana izireba ku mutima, ngo ntizireba ku mubiri. Biyambika ubusa baza mu bantu, bikoze isoni abo basanze. Biba gutekereza guke, kutamenya aho ugiye mu rwego rw'umuco. Noneho abantu bigira ibyigenge kubera kutamenya n'uwo muco, bagusha babareba. Mwabakora rimwe muri aho baza babahisha barabagaye bagize igihe, kubera ko biteye isoni. Nyuma y'amahuza abonetse, aho abonekeye, biteye isoni cyane ko umwana w'umukobwa w'iwanyu agaragaza intege imbere ya ba nyirarume na ba sebukwe na ba se wabo. Ye timubabare, mutega amatwi, simpaye ntunga umuntu agatoki pi. Yewe kuriya ni gute wari wambaye mu ikanisa ngo aho ngo Imana izireba ngo umubiri, aho wari imbere y'Imana gusa, nta banyokorome wari imbere yabo, kuko ga nta muco ntiwarezwe, ntuzi gutandukanya kujya mu bantu no kujya muri dushe. Ye muri aho mwari muri aho, mwabavandimwe mwe, mwebwe mwabana mwe, nobana namwe nobahonda kandi mugakira, akanda pana mu izina rya Yesu. Oya, mu izina rya musaza wanyu mukuru warezwe. Yego, mwamara mukaza muza hano kugabana ibyo muri Kristo, ariko mudakojeje isoni baso na baso wanyu, kuko ga ntimwavuye mu mubiri, murawufite. Naho idini ryo murama musanga byose ni igicucume, nta buryo nta bumoso, nta mbere nta nyuma. Idini ni imihango n'imigenzo by'abantu bibwira mu buryo batekereza Imana. Yesu avuka ku mubiri, yasanze bene wabo ku mubiri bajya biyiriza, bagatanga icacumi, bagatamba, bakagira gute, ndavuga ibitambo n'ibindi byose uko babitekerezaga ndetse babisomye, bakabisobanuza ubwenge bw'aba, bakabigenza nk'abantu. Mu byatumye banga Yesu uri gwikubita nuko atagize gutya ngo avuge ngo muhagaze sawa, agenda bereka ukuntu bari mu by'abantu babyita iby'Imana, barababara. Ati wa mwana we, singira ngo uvutse ejo bundi sha, aho ibi turimo uko byahereye kwa so Yosefu, singira ngo ni kera kuri Aburahamu sogokuza, aho ba Mose uko ni gute kwawe. Akababwira ngo bariya muhaye muvuga kiyo muza kumva ibyabo mwari kunyumva, kuko ibo tibabayeho nk'uko mubayeho. Kugeza ubwo babwiye ngo Aburahamu yifuje kubona umunsi wanjye, kandi ngo awubonye ngo aranezerwa. Atese kutarageza imyaka 50, Aburahamu nawe biti? Ababwira ngo Aburahamu atarabaho ndiho, apana nari ndiho. Naho honyine kare kuko hatambuka mpashizwe ku mutima.
abantu bazi Yesu wabayeho, ayo ni amakuru. Ariko Kristo ni ubugingo bw'Imana muri wowe, yaduhaye twese kubw'urukundo yadukunze, naho amateka yo ntituyarusha bene wabo ku mubiri. Mubyeyi umwe yarabwirije turi ahantu twari turi, umugabo umwe aravuga ngo uriya muzehe yize histoire wa wese ngo ni umurisanse ngo cyangwa ngo umudogiteri aho ngaho. Kubera iki? Yamanukanye ingendo za Pawulo, mwene wanyu umwe hari ibuvira, yaravuze ati sikituma muza mukabya mukama muvuga Yesu ngaho mwabanye, ati gutwese si mu bitabo, none ko muza muja kuvuga mukama neza neza ukazugira ni umuhungu mwakoranye, ati ko sugukavya. Aburahamu atarabaho ndiho, yego ukumuza mubona biriya ngo mbere ya histoire, ngo na histoire bene ariya ligne ya histoire historique ni ibintu by'abantu, ariko Imana ni ndiho. Uwo bonesha ijisho ry'umwuka cyangwa Imana ukwireba abariko bizera none saba igihe cya kera n'Aburahamu barasa naho habizerera rimwe, kuko Imana si ya kera, ni ndiho, kandi iryo ni ryo teka. Igihe iby'abantu bizokurwaho tuzoba tugeze mu iteka, kuko iby'abantu bigiraho bitangirira naho bihekera. Muri aho Yesu naba uw'ahantu muri mukujya iriya hirya mukajya kureba ibyobo, ntimukareke kugenda, dore ukuboko abafite amatike n'abazoyahabwa muzogende neza, muzobatara mukirisi. Kujya kureba iyo yahambwe niyo yahamburuwe, mugani w'abantu, kujya kureba iriya hirya yawe, ntabe ubugingo bw'Imana muri wewe byitwa none. Ayo ni amakuru kimwe n'ayanduzi. Nico gituma nyine imibereho yacu idatandukanye n'iy'abandi, nuko tuzi amakuru y'uwitwa Yesu Kristo, ariko abataramumenye mu makuru akaba ubugingo bwabo akaba ari bwo bubabeshaho, babonye tofauti, itandukaniro inaha ngaha gusa. Sico kimenyetso gihagije. Yesu utarigeze akora icyaha, bamugaye kuruta abahungu benshi bo mu Buyuda. Ariko bamusuzuma bagira gutya bagahebura aho bahera. Umunsi umwe yarahagaze arababwira ngo ngaho ni munshinja ifuti ryinaha iwanyu, bose bararibura. Yego baramubwira ngo ku mirimo myiza ho, ati nta wundi, atari ko tukwangira ikintu kimwe, ngo nuko uri umuntu buntu, ngo ariko ukaba warigize igitangaza ngo kigira Imana. Arababwira ngo nokura mwiryo muvuze ngo mbambaye nkamo mwebwe bandi abatiyizi. Imana yatumye Kristo guhishura abo turi bo muri we. Amen, haleluya. Naho umugenzo w'idini n'umuhango nukuri ntituragera aho Abayuda bageze. Nukuri bageze batanga kimwe c'icumi cy'isogi na nyiragasogereza n'imboga zose, bakiyiriza. Yesu akabwira abigishwa ngo ntimukamere nkawe. Ibo bari bategereje ngo arababwira ngo dore urugero. Sasa ubwo ibingiba haya bigaya, reka natwe tumugaye. Abigishwa barya badakarabye, ati dore si ibi twakubwiye, kuhaye uvogera kandi ukica amategeko. Ati singira ngo hirya mu mategeko ntimugomba kurya mutajabitse intoki. Ati cyangwa kurakiza umuntu ku isabato akagenda ibirenze kilometero kimwe.
ubwonko iyo bwatekereje Imana uko umuntu atekereza azagira ngo imeze uko atekereza, ariko Imana ntimeze uko dutekereza, imeze uko iri. Kandi ngo ntawe ukuzi n'umwe nkokeretse umwana wayo ngo n'umuntu yo guhishurira. Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu, ntawe mwimye, tuzomwiyima ariko nuwo twese. Bwana sifiwe. Ntawe uzi Imana keretse umwana, ntawe uzi umwana keretse ntawe uzi umwana keretse yego, kandi ntawe uzi se ngo keretse umwana, ngo n'umuntu wese ashatse kumuhishurira uwo muntu wese ni wewe. Yego. Bwana asifi. Kandi haleluya. Muraho. Notobora ugutwi, kambara bucikopa, itwaza Bibiliya n'ikirinete cya fime, kaza hano kimwompa ijambo. Muzi impamvu? Murabizi? Niyi imba nateruye Bibiliya ariko siniterurana umuco wanyu, ariko noja muri abo b'umuco meze gutyo bo numva bike birenze, wobona ndinjije ya kera. Icyo gituma Paulo yagezagera mu bantu agasa nabo kugira ngo arebe ko hari uwo yokura iriya, ariko inaha ngaha yabaye nkabo. Muraho umva ubupfu rero nukumera ukundi iwanyu uzobireke, nugeri w'abandi uzomera nkabo, naho kumera ukundi iwanyu nukugawa iwanyu. Aho ni muri Kristo, oyaye ni iwanyu. None si iwanyu umukeneye umugayo? Muzi gituma abahungu muza munywana inzoga baza baja gushaka bakagaruka inaha aha kuri Rutari? Nuko mwishe umuco w'imuhira. Umukobwa wasinze arakanyagwe mugani wa musaza. Banyoko bigeze basinda mwabana mwe. Muzaho muhamuvyigira. Ni hirya ya banyoko. Ni babagaruri, babagira banyu mutabacika. Aho ni mu izina rya Yesu mvuze, mu izina rya bimuhira. Noneho rero ibya Kristo byo sumugenzo n'umuhango mu byo gutekerereza Imana. Ni Kristo bwiwe ntazatuma aza yigendera, si igicucu ariho, kiyabayeho ngo ase n'utariho. Uko yarari niko ari, niko azahora. Muraho yego. Yabwiye abigishwa ngo se kwego tugiranye iminsi myinshi uku muri mukumva gutati twarahwereye no kugukunda. Nukuri ati reka njewe mvuge ushize amanga. Petere njewe ukuhaye ubona urukundo apana babano urabibona none no gupfa turapfana. Yesu aramubwira ngo inkoko itarabika uzoba wanyihakanye. Iby'Imana asanga samaranga mutima, iby'Imana ni Kristo kandi muri wewe. Imana ishimwe kwitamutwime ikamuduha kugira ngo niwe wenyine wahawe ubushobozi bwo gutsinda Satani muri twebwe. Satani si ikintu cy'umukara cyambaye amahembe. Bariya ni abantu babitekereje ko nyine harimo no kubatuka mwebwe abirabura. Ako nushaka uzokazimye. Satani siri. Satani nuko mumeze muri mwebwe kutava ku Mana. Nukuvuga ngo niduteru tumeze kutava ku Mana, tukagusenga mu Imana, tukakubwiriza mu Imana, tukakwigisha mu Imana, tukakwiyirizamo,
tukagutangamo amasadaka n'ibya 10 ni ugutaba umuriro. Iby'Imana ishaka si ibyawe, irashaka wewe. Kandi wewe uyu nguyu wabaye ukundi. Reka mpine, nuwuhe muco mwiza uruta ubundi mwisi? None ubujiji niko bubemerera? Ubujiji burabemerera ko umuco w'iwanyu uruta uw'abandi? Ndabibajije, ubujiji bubemerera ko umuco w'iwanyu uruta uw'abandi? Ubujiji muzi icyo ari cyo? Ni ukumenya nabi. Imigenzo n'imihango musanze ari byo Kristo? Mwari mwageraho abayuda bageze? Wari watanga icya 10, wari ugatanga icya 10 cy'imbogeri? Urubanza mufite aha hanze ndimukumva muhanganye ngo bamwe ngo baratanga icya 10 ngo abandi ntibagitanga. Ninde ugishoboye muri mwese ashira akaboko hejuru? Ndavuze ngo ntimugagitange, ntimukarige muzogitange cyose. Yego. Ariko Kristo ntabiyo ngiyo mu mugenzo n'umuhango. Kristo ni ubugingo bw'Imana mu muntu busohoza gushaka kw'Imana inaha. Ibitari ibyo mugende namwe muri bakuru muje kureba ko ari byo. Kandi muri aho. Yego. Bwana sifiwe. Uko gico mwumvishe kuruta ibindi byose twaganiriye ni urugero ngo rw'imbogeri. Ariko ni igitangaza. No kwiganira kugira ngo mukanguke. Ninde ubaza ikibazo? Urabaza? Banza kanye. Murakoze. Je ikibazo cyanje kiracari ku muco. Ko turagana papa. Yes. Kureba hari uburyo busobanura buvuga ngo ubujiji ku muco w'umuntu. Twebwe tuvuga ngo umuco wacu niwe mwiza. Hari ahantu twigeze kuja impaka n'abantu bavuga ati umuco wacu kinyamurenge niwe mwiza. Ndababwira ntoya, jewe nza nkunda kuja mu bintu by'imico by'ibihugu bitandukanye. Aba Nigeria baza bambara ibicocero, imifuko. Yego. Bakerekana imico yabo, kandi iyo mico yabo ikagaragara muri Nigeria kuko ari imico yabo myiza. Buri gihugu cyose nta gihugu kitagira umuco, kandi kurya buri bwoko bwose umuco wabo ubona ko ari wo mwiza. Siko twavuze ba? Yes. Urasubira mu mbuzo twavuze komeza? Yes. Impamvu narimbajije ni kuri twebwe bakagaye imico wenda y'Abanyakenya kuko turi muri Kenya example, bakavuga ngo iyi mico y'Abanyakenya si myiza kuko Abakenya nabo bagaye yacu, bakavuga ngo namwe si myiza. Naho ngaho ikibazo rero, ese iyi mico abantu barimo kugenda bafata itandukanye tukaja kwiga Abanyakenya cyangwa se Abanyakenya bakiga yacu, ni ibintu twebwe tugomba kugaragaza umuco wacu ntitwivange mu Banyakenya, tukagumana uwacu. Abanyakenya bakabona yuko uwacu ugomba kuba ari we mwiza, nabo bakabona uwabo kuko ari we ugomba kuba mwiza. Tugomba kuguma mu muco wacu rero. Ni recommendation atanze si ikibazo. Siko kuri? Mbese yashimangiye icyo twavuze. Ni murekura nyine n'akazi kanyu muzabona ingaruka zavyo. Ariko se mwagize ngo uko naho twahekeye niho twahereye kugira ngo tubatarurire mu mwami. Abantu benshi bari mu muco w'iwabo babyita iby'Imana aho kubibyi wabo.
ubwo mutari mwahumvise nagize ngo mwumvise. Hari umuntu uri mu muco 100%. Imfura y'Iwanyu nta muntu wageze ubeshya, icyo ni icyambere. Mwari mubizi? Icya kabiri, ko muranyumva? Nta muntu wageze wikubira. Inyungu zari rusange. Ukuvuga ngo ibyo ni Kristo wabikoreraga muri bo, n'uburere bw'imuhira, n'ubufura bw'imuhira. Hari abantu bahagaze mu muco ngo mu izina rya Yesu. Hari abahagaze mu mihango n'imigenzo y'idini ngo mu izina rya Yesu. Ibyo ntibizabihindura ibya Yesu. Ibya Yesu si ibintu. Ibya Yesu ni ubwiwe. Aho atari ntahari, aho ararahari. Si umugani wahimbwe, si imigenzo, si imihango, si imico, ni ubumana mu bantu. Ibyo imico iri iwanyu muze mubigenza nk'uko iwanyu babigenza, mugume mube bamwebwe. Ariko ibyo mwagize ngo nibyo twavuze ngo nibyo Kristo. Umuhango wiratana ukawukubitisha abandi inkoni n'umugenzo wagize nguko nyine ngo nico Imana igushakaho. Ico Imana igushakaho ni kimwe, nuko bicumbi ryayo, nuko ubuturo bwa, nuko wakira icyo iguhereza yingingira muri Kristo. Bwana sifi. Haleluya. Reka mbaze, ese ko mwajaga mwambara ibitambara mwese iri iwacu, umuyaga wagira gutya wabona nkaha gutya ukamurwana n'igitambara n'igihe wikoreye igitunga cyangwa igishambagara, ese wari umuco, wari umugenzo w'idini? Ni munsubize, cyari iki muri ibyo byombi? Cyatakaye hehe? Kwidwane cyari iki? Wari umuco? Cyari iki? Murakoze cyane. Ko byanditse mu Bakorindo, waba mama mvuze mu imvugo za none, undi bagaterane batambaye iyo verse mwarayishanyuye. Cyo turiko tuganira si ikindi, ni ukugira ngo umuntu wese ajiriya muri wo kumva umwami amusobanurire ibinyabantu n'iby'Imana ko bidahuye, imigenzo n'imihango ko bidahuye, mbese tube abumucyo. Umucyo nabaye Rwanda, umucyo n'uyu umuco ni bimwe twavugaga. Umucyo nuru ni umucyo. Umuco che itari cye. Umucyo ni nuru, umuco ni culture, ni desturi na mila. Yego. Nukuvuga ngo icyo duhamagarirwa nukurenga ibyo dutekereza natinzemwo, ari nabyo byahindutse imibereho yacu idatandukanijwe n'abatizera, tukaba wana wa nuru, abana b'umucyo bagenda nk'uko bikwiriye ab'umwami, bamunezeza muri byose. Kumunezeza muri byose si desturi, si umuhango, si umugenzo, si umuco, nukuba uw'Imana tubu wa Satani. Kuba uw'Imana ni gute? Hari icyo tuvuga n'urugero ngo kuba mu mwuka. Ba mama gihe babaga mu mwuka, narivuze ba mama kuko ari mwebwe muje mukunda guheka, bashyaga bahumiriza bahetsa abana, kamagira gutya, kandi twakomezaga gukomeza no gucana no hakurya, twakomezaga mu mahombi, akamagenda wese nakandagira, kandi turi sereri, nakandagira mu muriro nta kibazo, umwana najijuka akikubita hasi nta kibazo, ngo yagiye nimpa mu y'Imana uri yaso kujya mu mwuka. Kujya mu mwuka si ikindi,
ni ugutakaza umutima w'icyaha ukagira umutima mushya. Tuwutakaza gute? Kubera gupfukama, kubera kuja ku misozi, kubera guceceka. Woceceka ariho wabaye mubi cyane. Tuwutakaza kubwo kumva no kumvira umwami Yesu Kristo ariko kwizera. Bwana sifi. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana aho iduhamagarira, Imana iradukunda abana b'Imana mwe, niyo yaturemye iraduhamagarira kuba bayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwihangane nanje ndababaye, hari abana banyu baheze hariya i Tanzania, kandi babaye ababandi, kandi muri bo mu bwonko babaye abandi, ariko umubabaro tugenda n'iteka ryose nuko abo bana bogaruka iwabo, kuko sabiriye. Iyo tubonye umwe twese tuza turara turira, abandi duseka tunezerewe, kuko yavuye iriya hiriya hatari iwabo yaje iwabo. Iyi twagiye hatari iwacu kwa shitani, siwe waturemye. Umuremyi n'Imana, kandi yaturemeye muri Kristo Yesu, kuko niko gushaka kw'Imana kwategetse. Imana kwiraduhamagara idutarura ngo tube icyo tugomba kuba cyo muri yo, kugira ngo twe gukomeza kuba ibi twabaye bizo bidafite agaciro mu maso y'Imana. Abantu bazashaka kwemeza Imana, kuyemeza. Umuntu akamafukama amasaha 5, 6, 7 akagwa ikinya, abandi bakamuhagurutsa ngo ni igihume. Ntabwo uri igihume, wagize ikinya, kubera ko amaraso agize umwanya adatembera. Turi kumwe? Wagize ngo Imana ikeneye ngugwa ikinya, ikeneye uwapfuye kwazuka, uwarigise kwagaruka imuhira, ikeneye abana mu rugo. Uko hari ukuntu mushaka kwigira uburya kamere n'indya irakasi kamere. Imana ishimwe ko kamere y'icyaha, Imana ishimwe ko yabonewe umuti muri Kristo Yesu. Abayizera bazogeraho imenwe umutwe, babeho mu buzima bw'ubumana hano i Nairobi. Kamere izi tugira ibipfu nahumwe n'indanta manshinga cyane, wamara ukamushinja n'imbugita yabaye manshinga cyane n'indanta manshinga cyane, nuko wamara umutima ati aho tuza guhurira ndakubaga. Kamere birababaje n'ukuri kw'Imana kubaho kw'Imana idashaka ko tubaho. Yego, twamara tukiremera umupango, uburyo ubwo kubaho muraho. Yego, iyo abantu bashakaga ngo abantu bazinduke, bagize bababwira ngo ni uwakereje, ngo marayika utanga umugisha, murasanga yasubiyeyo, murataha ntacyo mutahanye. Umugisha ni iki? Ni visa, ni amafaranga yo kwishura inzu, ni inka, ni inkwano, ni bene ibi byose wita umugisha. Ariko Dawidi yaravuze ngo nta mugisha mfite utari wowe. Yego, noneho twoba Imana niyinga saa 2, saa 4 z'ijoro zaniyinga kugeza n'iposho saa 5, ngo turabashitani. Aho kuko murumva bijyanye, Imana yaduhaye iminsi 5 ngo yo gukora ibyacu uko dusha, idusigira umunsi. Mwihangane gato tubivuga none, uko se ndabatutse. Idusigira umunsi wo kubaba abaye none abantu ko bararambirwa ngo isaha imwe gusa ngo kera batangiye gusohoka
si ukuva muno nuko mwahazitiye gusa ni hanze. Gusohoka nuko twasohotse tuva mu mugambi w'Imana, kwinjira nukugaruka mu mugambi w'Imana. Imana ikishimira bari baragiye. Amen, amen, haleluya. Uwo mugenzo rero umuntu yasinzira muri twebwe, ubuhamya bukaba ngo 2 zuzuye. Wageza bari mu ikanisa kurya n'urukumbuzi rwadusize, ariko yasama kuyo muri Kristo. Isaha itaraza yageza shika sangahe? Isaha ni yejo bundi itaraza yageza gera saha sangahe? Ye none n'urugero ntawozanwa abayumbe muraho mwe mukunda za gahunda, ntawozanwa na gahunda agashingwa sambira tuzugenda upuriza umwosi witabi, mbivuze nkanje bisanzwe ati bazoza baza n'urugero bahunyiza ngo umuntu yasinzira ngo sambiri zuzuye ngo zagaze zimusanga hehe. Yo ni imigenzo, ni mukire mubeho muve kutuntu n'utundi. Ariko mana mura Bwana haleluya. None ni Yesu nta n'irindi zina kuko ubugingo n'umunezero. Ikibazo ni ikihe kibazo? Murakoze kuduha umwanya. Ikibazo canje wavuze ubwiza bw'umuco, ariko umuco ni igihe mureke tuzagana uko nariko mbaca nja muri Kristo kugira ngo dutandukanye amasaka n'amasakaramento. None mwamye neza indani mu muco ngawe. Ego wavuze ubwiza bw'umuco kandi wawushimangiye wanawukunze. Uza no kuvuga ku idini, kandi idini nirigize cyane cyane ndavuga kujya abayuda kuko natwe niho tuzadukunda gukomora ibyo tugenderaho. Yego idini cyane cyane bakunda kuba bishingikirije ku ma principe n'amahame y'Imana yatanze dushingiye kuri Bibiliya. None ni gute Kristo agaruka akongera kandi kubisenya kandi byarubatswe n'Imana? Kuko iyo dukurikirana abanyesiraheli ndetse natwe ubwacu k'ibyo bice by'icumi wavuze, imbogeri n'ibindi, cyane cyane tugenda tubikomora muri Bibiliya. Yego none se Kristo bivuge kuko atemera amahame ya Bibiliya mbere yuko Kristo aza? Murakoze. bavuze Bibiliya cyangwa twavuze idini? Imihango y'idini myinshi tuyikura muri Bibiliya. Imihango y'idini, doctrine n'amahame ya Bibiliya biva muri Bibiliya. Okay, sawa. Bibiliya yari taranandikwa siko kuri? Bibiliya yari tarandi? Yesu avuka Bibiliya yari yaranditswe? Hari wiki uhanuzi bwa niki kindi? Okay, tugaruke rero, nta kibazo. Eliya igihe agiye mu ijoro adapfuye, nta Bibiliya yabagaho, habe n'akababari. Yagiye yasomye ubwo gusoma ariko ko bizobajyanayo, utazi gusoma azobubana. Ko turavuga ubuzima bwa Kristo mukaja mu nyandiko, singira ngo ibyanditswe byera ni Kristo bihamya ninde ubihakana? Ariko ntitwavuze Bibiliya, twavuze idi, kandi idini twavuze ngo ni imihango n'imigenzo by'aba mu izina ry'Imana nkuko bibwira, siko? None sibyo twavuze Yesu yahakanye, wabyemeje batabihakanye? Muhereza akazindaro pa hari ibyo yahakanye, ariko nawe yari yaravutse yari mu muco w'abayuda. Hari n'ibindi nabyo yagiye yubahiriza by'umuco w'abayuda. None ndashaka kumva ikibazo ko turaganira mu mahoro. Ikibazo mbaza iri dini wavuze, tuvuge ku rugero nk'uko batangaga ibigira 10 ibiki ibintu bagendaga batanga bashingiye ku ijambo ry'Imana, ni gute Kristo kandi atabyemeraga? Nico kibazo mbaza. Yabiterwaga niki? Yaravuze
mu ijambo rimwe aravuga ngo mwitaye ku by'inyuma, ko murakora ibi n'ibi ku buryo bugaragara, ngo ariko muri mwebwe muri iwacu bazabita ngo muri imbozi, ngo muzabona ishyano mw'abafarisayo mwe, kuko mwoza igikombe n'imbe, ngo ariko imbere ngo mumeze nk'ibituro basi, ngo ariko muri byo ari iki? Ari imvuvu, ari amagufwa, ngo n'ibibi byose. Uko turi kumwe papa? None se umugenzo wo kuhagira, singira ngo Kristo muri wewe niwe ukuhagira, si icyo duhaye tuvuga? None ni iki kindi tutumvikanye? Oya, hano hari habajije umuntu, ni wowe yagiye, ni wowe ugiye kubaza? Mureke twumvikane gutya, turataramye, turacyari mu gitaramo siko? Kandi ukucyo duhatuganira ni Kristo uruta imigenzo n'imihango n'imico y'aba, ubugingo bw'Imana muri wowe budukiza urupfu, budukiza icyaha, budukiza ubuyobe, siko? Si icyo twaganiriye? Tutamwitiranya n'ikindi, tutagwa muri uwo mutego abambere bagu. Ngaho baza. Murakoze cyane umushumba. Yatangiye avuga umuco, ariko abakristo ntekereza ko bagira umuco umwe ku isi yose. Kamere y'abakristo ikaba imwe ku isi yose, imyitwarire y'abakristo ikaba imwe ku isi yose, bishingiye ku ijambo ry'Imana. Hanyuma njyewe icyo nzi ku bijyanye no gutanga icya 10, Kristo ntago yanze ko bagitanga, no gukoza ibikombe inyuma ntabwo yanze ko babyoza inyuma, ahubwo nzi ko yangaga ko boza inyuma imbere batogeje. Mukwiye koza inyuma n'imbere mukahoza naho. Mukwiriye koza imbere n'inyuma hagatungana, hose hakoga hera imbere. Ariko ntabwo yanze ko boza. Ndashaka ngo twumvikane mu byanditswe basi, bivuga uko bivuga. Duhera he? Inyuma n'imbere. Duhera imbere n'inyuma, kuko imbere niho hayobora inyuma. Yego, duhera imbere, inyuma hagatungana. Yego, sivyo? Komeza nyine, wanshubirije nyine. Ariko ntabwo yanze ko bakaraba inyuma. Ni ukuvuga ngo umuntu w'imbere yashakaga ko batunganya imbere, kuko imbere niho hayobora inyuma. Nta kintu umuntu yakora inyuma kitavuye imbere. Yangaga ko bishushanya kandi mu mitima yabo batagize. Garukira aho ngaho mushu. Umuntu yokora ikindi inyuma kitavuye imbere nibwo buryarya. Ko turavuga ibyanditswe, muzabonisha no mwandyarya mwo kuko mwoza igikombe inyuma ariko imbere. Yego, ako waruvuze kugira ngo gushigikire simbaye ntiduha turwana nshuti yanjye. Komeza. Yego, komeza. Akandi kabazo naringize, je nasigaye harya waza uvuga ku bijanye no gusenga, wasobanuye ko gupfukama. Mutegere bane, wasobanuye ko gupfukama ngo ndetse ngo no guharibisha kubera ko ngo amaraso ataba gitembera neza. Aribona buje gupfukama, ufukame kugeza none kuzogeza ejo mu gitondo. Muraho ikibazo canje aho kiri, komeza. Ikibazo canje aho kiri, urumva iyo umuntu arimo abwiriza hari ibizanyuraho, abandi bagasigana bavyumva ukundi. Yego, niko niyo mpamvu tuhatuganiye. Yes, ikijanye no gusenga kidusobanurire dupfukamye. Ni bibi, ni byiza, ntaco bitwaye, bimeze gute? Oya si bibi gusenga, oya si bibi. Mwumva ikibazo muvandimwe yavaje. Erega ikibazo mufite i Nairobi ni kimwe, ni nkabasepeza na bakadezi, je sinabaye ruguru. Noneho umuntu yageza agera ahantu gusa bakamba babona n'umuntu w'imfura bavuga ngo ni kadezi, ukamubi igihemu. Noneho mufite imyumvire hani wanyu ngo y'abanyabuntu n'abanyamategeko, ni muri mukurwana umuntu yavuga Kristo mukama mwumva ngo yavuze ngo byabindi ngo byadutse ngo by'ubuntu. Umuntu yagira gutya ni ibyo muhaye mu Rwanda nabyo, ariko si ibyo duhatuganira. Mwagize ngo naje kurwana namwe. Oyaye jewe uhaye ubasangiza
ubugingo buruta umugenzo, buruta umuco, buruta umuhango w'idini. Aho icyo nicyo kibaye sakirirego. Aho none kubera iki muhaye munjana muri izi mpaka itonde ayi turazira. Ngitore tuganire nta kibazo. Murabizi ko abo tuziranye, murabizi ko nta buryarya mfite. Yego ni ukuri. Okay, ni pastor warugize ngo abaze, ariko wari utarasubizwa pa. Yarabaje ngo se gusenga ngo umuntu apfukamye ngo ni ikosa. Oya siko. Ariko gusenga umuntu apfukamye ibinyabikaza nibizo bimukonekita n'Imana. Ahubwo connection yotera umubiri kumera ukuntu, ariko umubiri kiwobyara ubusabane ni yego. Niho pastor amaze kubaza mushumba we se, niho nari namubwiye agihagaze kugira ngo tujyane ibi bintu bitahereye aho bigomba guhera. Muzamugira ngo guca ku ruhande no kugira gute, kudaca mu irembo rirasukirwaho. Icyo bita fake ni igiki? Ni ikitavuye ku isoko. Icyo nababwiye, muzamubona urudolari rw'abazungu nguru rw'abanyamerika, si urudolari nk'urundi se, muza aho bazarufatira tirwakomotse iri izindi ziza zivu barukoreye ipembeni, niko byo byitwa ngo ni fake. Ikintu iyo kitavuye ku isoko, kandi isoko ni imwe si zibiri, si ico umuntu akora, ni Kristo muri wewe niyo soko. Yego, aho turahumvikanye. Iyo ikintu kidahereye ku isoko, iyi soko ngo yatobwe n'amazi yose, iya isoko ari nziza n'amazi, nico turiko tuganira kuja ku isoko kuruta guca ipembeni. Kandi isoko si umugenzo, si umuhango, si umuco, ni Kristo. Kandi Kristo muri wowe. Bwana asifi. Kandi haleluya. Wumvishije? Gusenga ntibiba muri position. Reka noneho neruri. Gusenga si ukubwira Imana, ni ukuyumva. Kugira ngo noneho muzontumire nejo tuganire, noneho turase neza nemujisho. Gusenga si ukuvuga ngo Mana intambara zabaye muri Kongo, urabizi iriya misozi twasengeyeho ya myaka yose turi mu mazi parararararara. Kurabwira se, kurayibwira amakuru yinaha. Tuza uce bugufi wumva Imana ibwira wowe, ubeho n'abandi. Noneho rero abanyamasengesho n'abantu bazi kuvuga cyane, basaraye amajwi ntagisohoka, niyo manota mufite mu bantu mwaragowe. Umunyamasengesho ari connecte ku Mana, uko se ndavuze ngo ntimugasenge. Kandi Bibiliya ivuga ngo dusenge ubudasi bano kugira ngo Abarundi baravuga ngo musenge ubudahume. Noneho kunywa fanta n'icyaha kuko wakatse gusenga. Nimba gusenga ari ugusenga ubudahumeka, gusenga ubudasiba, ni ukuvuga ngo nimba nkoye fanta, nimba ngiye kurya umutsima nakasega amasengesho wabzi. Oya, gusenga bavandimwe kibihera ku mubiri, bihera ku busabane bw'umutima wumva Imana. Aho kubwira Imana wo yumva. Kandi icyo wumva Imana ni ukuri, ni wo muti wawe, ni wo muti w'abandi. Ari guca Imana yakumvanye zitwa ngo namaganye. Ego ndavuze ngo ntugasenge pa, uhora usenga, ari ukubuje gusenga. Kandi duhaye tuvuga ngo ahubwo dusenge nyagusenga, apana umuhango. Umuntu umwe yacyasha abantu ngo natangaye, twari imbarara
ngo twari ko dusenga ngo mbona abantu bahumu mubariza mu materaniro singira urugambo niko nasanze mese yewe wababonye uhumirije kuracyaha abantu ngo basenze bakanuye wababonye niyerewa arasenga birarambira kandi mu mahoro hafi reka mbe nkubaza berekwa muza mwerekwa mwahumirije ye muza mwerekwa byagenze gute habaye iki kurere kuri mu modoka wa ye ariko muzi urusaku rw'Nairobi mu modoka umuntu yokerekwa gute nimba noneho Imana ari aha mu matwi abatazabumva ntibazawurishamo n'ubusabane bw'umutima w'umuntu bidahera ku mubiri bihera ku mutima bikahuruka inanga Bibiri iravuga ngo turizeye niyo mpamvu tuvu none se turavuga ngo tuvuge kugira ngo twizeye tumuzi ko babituritse bakavuga ngo vuga ngo kugira ngo biremeke wabaye Imana se ngo kiri ushinda ngo kubwa imani ngo ukamuvuga ngo ndashaka iyi modoka ndace urashaje ntayo kandi wayitakiye kubera iki wavuze irari ry'umuntu ntabwo kuvuga ariko kurema kwizera ahubwo kwizera gutuma tuvuga yeme ibintu bihera muri Kristo Mana yanjye niwe soko niwe byose nicyo turiko tuganira bavandi ye kwitiranwa n'ikindi icyo ari cyo cyose twishingikirizaho nk'abantu umujinya mufite mukeya ariko si uyu mujinya hangaha ndavuga kutemera cyangwa ingangane mufite nizihe nuko muhaye mwumva biriya bikomeye mwari mwishingikirijeho bigiye kugira nk'amanota makeya niko muri ko mutekereza kandi niko kuri kubera iki bigomba kugira amanota make iyo Kristo ashitse abari abagabo Paulo yaravuze ngo sene sinjewe siyo singiru nta mugabo kiri ye umugabo umwe mwene wanyu yaravuze ngo Yesu ngo maboko yara kugira umugabo se wowe uvuze atari ko singiru umugabo nabonye umugabo nca bugufi ubunyine ni untwaye ubunyine ni ujani naho jewe nkiri jewe waruhuye n'amagoro nukuvuga ngo Kristo yashitse ibitari we ni kuri kw'Imana bica bugufi habe umva muzamugira ngo intare yanenye Daniel oya yari mu cy'Imana yamushateho ngo agendane nayo intare ibona ikirute nani barakabu ibona umuriro bari abagabo bagendanye ushaka kw'Imana umuriro si watinye kuriga umuriro kuriya warareba bubashe gusa naho wewe kuragira ngo wo kubaha kubera kufite ibiganga wo kubaha kubera kuzi kuvuga ngo rabababa reka ariko Kristo ndani ya Kristo muri wewe nico gikenewe muri wewe ni niki sikeneye kubona muri wewe ntabwo ari ibindi naho ibi ngibi byo Mana yanje ye none se turavuze ngo ntituririmbe ninde wavuze turavuze ngo ntituganire turavuze ngo ntituze hano tumeze kumwama ashaka hanyuma tuhamusangiriye ahabwe icuba mu gusenga ntiwavuze ngo ntihagire umuntu ushima haba ari twe ahubwo none ko murasubira kuzamura imiti iyo muciye bugufi Kristo akaba ari we uhimbazwa ko ari we duhaye tuvuga ibindi byose bigacishwa yego niki abayuda baroshobora baravuga ati mutipe tumwice kuko ibintu byose yabigize yabyoroheje ngo niwe gusa ibintu byose ngo ni yego ni Kristo gusa ni nico ntacyo dupfa namwe dupfa Kristo kandi ndabizi umwana wanyu umwambaye kumaraso asanzwe umwandeze namwe mwambatije nimwe mwaguze ariko kuko Kristo atajanye n'ibyo twibwira Herode baramubwiye ngo hari akana kavutse ngo kandi ni umwami yama ngo hagarika umutima ati uwo mwami wundi utari nje ninde kamere ni umwami dore ko ari udutwaye muzamubwira ngo kuri Imana izituma mwangana ye ko
turaganira timubwira ikibazo ngaho baza papa. mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere kijanye n'umuco. Ejo bundi hano muri Kenya abashumba baricaye baravuga ngo mu mufomoro w'ikinyamurenge hari ibintu bakwiriye gukuramo kuko ngo basanze bitamacinga n'ubukristo. Babikuyemo ariko nanone abasaza bakuru nanone barabigaya baravuga ati no, ibi bintu ntibigomba kuva mu muco. Ikibazo canje kiravuga ngo ese ko wavuze umuco ibida macinga n'ubukristo ese byemewe kuvamwo? Urugero kigiye bafomora bajya bafata iriya soda bakavuga ngo inzoga, kandi hano ugasanga abantu benshi bafomora ni abapasitori. Ese ibyo bintu birakwiriye ko abashumba bakura ico kintu mu muco, abasaza nabo bakanga ngo ico kintu ntigikwiriye kuvamo kigomba kugumamwo? Ico ni kibazo kimwe. Reka baze gisubizo gihagasi. Yego. Uhereye aho gufomora guhera ukageza aho kurangirira ka Kristo urangwamo na hamwe n'ibyimuhira. Yego. Ni mu binotora muzobereke byose. Murumvise baze abasaza, murumvise bari hano. Ikibazo cya kabiri, wewe wavuye hano kera, uyu mugabo yabaye no twarabanyaza kugenda, ariko cyane ibyo bintu wari uvuze bijanye n'inyigisho z'umuntu byari bitarabaho cyane. Ubu rero aho bigeze, ikibazo ngira ngo nkubaze, hariho igikundi kimwe cyitwa ngo ni abanyabuntu n'abandi batitwa ngo ni abanyabuntu. Bakitwa oya, nta nubwo bitwa abanyamategeko, ni abakristo. Mubirekera aho ngaho, sinababwiye ngo naje mu ntambara tabizi. Ikibazo gihari nshaka kubaza, muzi umuvugabutumwa witwa François, ngira ngo baramuzi, nawe uba muri timu bita ngo ni y'abanyabuntu. Yigeze kubwiriza turi hariya umoja, aravuga ngo ni gute umuntu yovuga Dawidi mu materaniro. Noneho mu kanya hano wowe uravuze ngo Dawidi yaravuze ngo nta wundi mugisha mfite utari wowe Mana. Ikibazo canje tegera ikibazo canye ngiki, ese koko kuvuga undi muntu utari muri Kristo, utari Kristo, urugero nka Dawidi, Danieli, umuntu akamuvuga muri topike runaka, ese biremewe mu isezerano risha? Icya kabiri sindarangiza, mwumve ikibazo mutegere tujyane, kuko uwo munsi François bivuga yabivuze twari mu giterane cya ambasada haba intambara. Jacques niwe umaze kubwiriza. Komeza papa, komeza. Icya kabiri, ese isezerano rya kera, isezerano niki? Isezerano niki? Hari abavuga ngo isezerano ni ibitabo, abandi bakabisobanura. Ese isezerano niki? Ese mu isezerano risha abantu bemewe kuvuga abandi batavuze Kristo? Urugero bakavuga Dawidi, bakavuga Daniel. Ese ibyo biremewe? urakoze cyane. Icyo cya kabiri kirimo bibiri cyangwa ni kimwe? Kirimo ikibazo kivuga ngo isezerano ni turangirijeho, icyo wahereyeho. Icyo nahereyeho cyavuze ngo ese biremewe kuvuga undi muntu utari Kristo mu isezerano risha? Urakoze cyane. Mw'abavandimwe mwe, mw'abana b'Imana mwe, nimba Yesu yarahamije mu kanwa ke akavuga ngo ngiyo muza kumenya iby'Aburahamu n'ibya Mose, mwari kunumva kuko nije we bavugaga. None abo bantu baterwa amabuye ba muzamubwira ngo isezerano ibi turimo muzi kibiduteye se ni ukubura Kristo. Kristo sa amagambo y'umuntu, Kristo si iryo zina Kristo, ni ukubaho kwiteka k'ubumana yagabiye abantu. Ntabwo ari ibingibi ibingibi by'amagambo. Mwitonde muve muri siyansi. Amakuru naya ngaye. Dawidi ni uyu nyine uko Dawudi. Yesu uko nyine ni Yesu, uyu Yesu
ntimuzi ko umuntu byanditswe mu byanditswe ngo ni umuntu ngo ibi byose bizashoboka ngo mu izina none ibibazo mufite kandi mufitiriye iyi nyuguti Yesu mwabirekeye iki wanyu mwobyirukanishije izina rya Yesu ubwo Yesu ari ako kanyuguti ariko mwararwaye Yesu mwami ntabwo ari uko mvuze umva uko nakuze ba data mwebwe na ba mama umuntu yaterwa na dayimoni ngo avuga ngo Yesu ngo uwatewe na dayimoni waruha warakaruka ngo avuga ngo Yesu yaruha ngo Yesu yamara kamarwara abadayimoni ukwezi kugashira aha yavuga ngo Yesu ko murumva wari we Yesu ni inyuguti cyangwa Yesu ni Kristo kubaho kw'Imana muri wowe umvuko yerekanye ko atari nk'abandi. Haleluya. Turababariwe mwana wanje ibyaha byawe urabibabariwe bakijije nganya ati haguruka wigenere akamagende bakarebana ko twebwe bitazabigenda kuri ko muri abakristo mukaba mufite izina rya Yesu yirukana abadayimoni nta muntu utewe n'abadayimoni hani Nairobi mumuzi arwariye iki kandi izina rya Yesu rihari muzi icyo mwabuze niryo nukuvuga ngo sa magambo n'ubuzima bwite bwe aho ari tiyovu nukuri azavuga bikaba yategeka bigakomera umuntu umwe twaraganire w'inshuti yanje umugabo umwe yararwaye hano arambwira ngo yewe ubu nyine ngo hari ikintu ngo umwami yangiriye neza ngo sanze ko gusenga atari amagambo yanjye ahubwo ari ukumva umwami none haratubwira twari ko dusengera umuntu utewe n'abadayimoni ati ndimubona ko twagowe duha tuvuga ngo genda noneho yagira gutyo wese tukama tuvuga za ruga tukama twirukanka tukavuza amapendo yahwama natwe tukagwa gacyuho bamwe bagahunyiza yagira gutyo tukaba tuvuga ngo noneho umugabo aratubwira ati ndimubona ko twagowe tugize iminsi 3 ati nije noneho hari uko nabaye mu mutima ati umutima wanemeje mu mwami ko gusenga atari ukubwira Imana ari ukuyumva sinone ngaho tuje kumva Imana muri twe arica hano kayori hari ndabyibuka nari imva aho ngaho arica mukanya tubona arahagurutse abwira uhereye ngo byuka ndamusepa arabyuka abwira ngo urakise wasa naya masa yagitwa yama abona kumva ibikanza kanza iwe ni mu bitebe nicaye we umuhungu mwe yamavuga ariko nibi nabyo bizabikora umva ukunda umuntu yanga gushiraho ngo Kristo abeho ariko nibi twari turimo ngo nabyo bizabikora yego ngo nabyo bizabiko sinshatse kuvuga uwo muntu shatse kuvuga twoca bugufi tukaja kumva umwami twobaho kuvuga igihe kimwe yamababwira ngo umva wa undi narengiza iminsi babwira ati ngo abigishwa bamwe bamababwira nukuvuga ngo abo nimba barahamije umwami wenda kuza mufite ikibazo cyuko bamuhamije none nimba yaraje mufite ikibazo kuko yaje uwo bahamije nimba yaraje ibyo ko birarwanira iki bari abahamije none wahanu wera none mufite ikibazo kuko yaje aho abandi nabo bafite ikibazo kuko bamuhamije ndaba ibi byose biva mu gutekereza Imana mu mateka umunsi izabo ubugingo bwanyu ibyo muzobisobanukirwa muri muzosanga atari inyuguti muzosanga ari ubuzima runaka bwo kuva ahantu runaka no kujya ahandi mushorewe n'ikibatangira mukagera mu bugingo bwa Kristo buzira icyaha mukabaho nk'uko abayeho ibyo ntimuzobyumvira hanze yanyu umunsi mwumvise Imana ariko mutarayumva muzoja gukabakaba mu byanditswe mu birwanisha abantu bakiramutsa abandi niba ari uko mwamenyera amacakubiri sindabisobanukirwa
jewe kuva cyagi usubira kugera hano sinone kimwampenze mwantumiriye iki ubwo naje kubabwira satani ye singira ngo ngo kumbe nawe n'umunyabuntu ngaya inama ziracicikana nagari Burundi tibaruhe bavuga ngo yewe nakunguye abantu twa kama numva akama no n'ubwenge bushize busanzwe ububwino sindi mukubona nimba ari ibi bibazo twagize nabwo buragize woreka kundamutsa abapagani ntituza tubaramutsa mwa bantu b'Imana abayisilamu sibo babatunze ye none umuntu yoreka kuramutsa umwana wase ngo niko kwanza iyo niko bavuze ntiyabaga iwanyu muyaduye vuba nukuri yewe ngo nawe yabaye munyabuntu sawa nasabye ahantu ijambo no yo gutangaza ubukwe bw'umwana barari nyibi ubukwe ko murumva ayo sana ubwonko bwanyu ko murarwanira Kristo mufite ubushobozi bwo kumurwanira mwebwe kose wuriya mugabo mwana ni Manasi ninde hari Manasi se wanje wa Gideyoni ko yavuze atese yewe uku ni Imana muje kurwanirira ati muyireke muyekira murahira ubwo ari Imana yacokoje ngo amwitabe amwita ambari ngo kuko ngo mureke Imana yirwanirire ukumurahagurutse n'ubwonko bw'abanyamurenge ngo muriko murarwanira Imana yabuze imbaraga ngaho ndimukiramukanya ngaho ndimukivugana ngaho ndimugisabana basi ngo mwubake na communauté ngo bamwe ngo naba ngo abandi ngo naba umva mbakure bakwurinzira ku murima abamwe mwitabanyabuntu nibake abenshi ni benshi bano mwita ngo sabanyabuntu bari mu kubacenga bari mu kwama babihisha bakama bagenda iriya mwisaha abanyabuntu bose uko bangana muzoba caba Kristo musigare mwenyine mu nsengero nimwitonde mureke kurwana mu buryo bw'abantu nimwitonde muyoboke Kristo muri Kristo haba amahoro muri Kristo haba urukundo muri Kristo Yesu ndi haba ngo niko Paulo yavuze ngo ndi haba iki akajagari Mana yanjye sino kumva Kristo ngo ateranye n'undi oya nteranya nawe abe niba bantu bazavuga ko runaka ngo yarararuse aho ko ari uhawroga nije uhawroga ye ko muhaye muceceka ari byo mubamo ko runaka yararuse aho haroge wo ngwizo bagasinda jewe aho wo wiroze birande nimbugira ukabireka ugasanga umwami aho uzobugira nagiri n'uburozi nabo bari mu kuvuga hiyo warubi mwarashanganyikiwe mu buru muco mu bura Kristo mu bura n'idini basi kibuzi ko abayisilamu batazabaniba no kwiba mwebwe muri nico gatwaganire nuko mutatumvise twaganiriye uruvangitirane rutubujije kumva umwami uduhamagarira kubaho yego ito twaganiriye uvungiti uru ruvunge rutubujije ijwi riduhamagara yongorera umuntu apana mu bantu n'umuntu vuga ngo umuntu erega abantu n'umuntu n'uwundi nibo bantu Imana kwiringira muri jewe muri wowe ngo tubeho muve mu binyabantu wino kwisoko cyabugufi cya kubirenge yego ko muraburanira inzandiko nyaraka ko muraburanira uko bibiri panze bitarabaho abantu ntibagiye badakwiye aho kumva ikibakiza ngo muri ko murarwana mwapfuye agasozi kadeze na sepeza mwari Mana yaje muraho yego ye umvise wa ngaho
murakoze cyane mu by'ukuri ko turumva hari ikintu ngize iminsi ntekereza cyane cyane naho ubwiye mwihangane amasaha twayarengeje amagambo turasoreza kuri uyu uzatume sura gutekereza kandi abaza ikibazo wenda ni inyigisho z'ibanze ariko n'ubu wenda zize yashatse gusura kumenyaho cyane ese uyu muco n'agakiza ntitwaba twarabyitiranyije ni ikintu gize iminsi mbangenda muhanda mbandibaza aho ndi hose ese umuntu twaba tuzi ko umuntu ni iki kibwira umuntu ko yakiriye agakiza ese twaba twarikiranije umuco n'agakiza umuntu akaba aryamye ari umuco ariko agakiza atarakakiriye akita umuco agakiza kandi ari ikintu cy'ibanze gikomeye cyane agakiza umuco icyo kintu gize iminsi mbangenda nkibazaho kabose abantu niba bareteranije umuco bakawitiranya n'agakiza sinzi wenda icyo kibazo cyumvikanye ntabwo wabajije ntabwo yabajije siko reka noneho mbaze umuntu yakira agakiza gute muri aho umva mbabwire amasaha yashize turagane abapasiteri muduha umurongo tutaja gukora ibintu bibasitaza siko urangize murakoze jena dufite amasaha turangiza 2:00 naringize ngo bafite ibibazo dutanga abantu babiri basoze tubone gusoza gahunda ni abantu babiri ubwo tuzareba utaha mwihangane turenga ku itegeko niko kwiza kandi washize uyu mugabo yashize tureke nde muri mwembi murakoze iyo abantu bataye ikintu nzira niyo mpamvu abakongo mudusiga muducanze kubera ko tutaba twabajije ibyo dusaba kubaza ibibazo byanje ni bibiri agakiza umuco n'idini uze kutubwira aho byuzuzanya ese umukristo yaba mu gakiza gute atabangamiye umuco nanone kandi yaba afite umuco gute bitabangamiye agakiza bize kugera no mu idini ico ni kimwe icya kabiri niba gusenga atari ukuvuga ari ukumva birashoboka ko nagenda gusa ku musozi ngahagarara ngategera ntavuze bazabasengera ku musozi ubwo ni ikibazo canje aho naba mpagaze hose niba mfite umurwayi ku cifuzo runaka namuhagarara iruhande gusa cyane nakwituriza singire ibyo mvuga ngategera uraza kudufashaho turaziranye inshuti yaje muranzi ibyo ari byo byose nawe no sitaza duha tuganira kere tusanga usitaye nyine bisanzwe noneho banze reke duhera aha ngaha ubone kugera agakiza timumva ko ari ugukira no gukira iki ibyaha bizana ni ukuvuga ngo ni ugukira ukagera none ntimumva ko agakiza ari ubugingo buhoraho ubugingo buhora ni ikintu cyangwa ni si Kristo yego muraho abantu b'Imana ukuvuga ko ndagusubiza kandi uraza kuvuga ngo none sinashubije wumvise utambuka aho twatambutse rero waruvuze ngo umuco w'idini ngo n'agakiza aho byuzuzanya umuco wuzuzanya iwabo idini tukabana nabo nk'abanyedini tubashaka ngo twagiye mu gakiza narimvuze ngo umuco ni mwizi wabo iyo umuntu atazi umuco wawo aba
umugayi wabo, siko kubana n'abantu mahoro ni kwiza, sibyo? Mureke mbabwire, aba babyeyi muri hano ntimunyumve nabi, ndabubashye muri ba mama, abenshi bangana namwe, nimugera hariya hanze uwo munsi mwahageze muzambara amasuruwari. Kubera iki? Ntawe uja mu kazi atambaye isuruwari, kibibaho? Kibibaho? Azaga wicara ubaye kera wa gatatu batubwiye babiri. Nuko narimvuze uwo ni umuco mwabavandi noneho muza mubaza mwambara ntimutegere, kubera ko mufite aho mubogamiye. Nicyo kibazo cy'abantu badakunda kuganira. Uzubaza ntiwumve kuko kera ufite aho ubogamiye. Umva papa, umuco ni umuco iriya mu muco. Kubana n'abantu utameze uko bameze uri umugayo muri bo, sibyo? Yego, ndabaha urugero rw'iki kintu cyadutse tavuze mu izina ino duhaye twanga. Umuco mubi birenze. Ariko impamvu bahaba dufatira ibihano nuko bahaba bavuga ngo turiko turanga umuco ngo w'ubuhuru, uburenganzira. Tugaruke mu muco isanzwe yo kwikuza no kudakwiza. Ni ukuvuga ngo ni hano dufite umuco umeze nk'uko hano umeze. Impamvu mutambaye ibitambara muri ababyeyi nuko ino mwasanze batabyambaye, mufata umuco wa hano kandi ntacu wabangamiyeho. Uwo ni umuco. Umuco ubarizwa ahantu. So kwitwara nk'abaho apana ibibi. Ndavuga umuco usanzwe utabangamiye ubu Kristo. Ko muranyumva? Ku muco wino murawuzi, ndavuga umuco w'abaturage bino babayeho batazaba bubaka amago, ntibashake akabana n'uyu akabana n'uriya. Uwo ni umuco mubi, ntimukawigana. Nabo base barabananiye, siko bari babareze. Ni ibihe nyine bindi, ni ingeso mbi. Okay, tubitambuke. Dore mupfumu y'amazuru, mupfumu y'amatwi, siko? Kandi wacu twagaze tubona umuntu upfumuye izuru n'ugutwi akitwa ngo ni mayinja, siko? None ubu nyine mwarayapfumuye, mwabaye abanyabyaha. Oyaye, mwiganye umuco wabino. Icyo ni kimwe. Banza unumve pa, umuco ni mwiza iwawo. Iyo uje utameze nk'abo ugiyemwo uba uri igitotsi muri bo. Ni ukuvuga ngo abana banyu ntibakaza baza bambaye ubusa aho muri, kuko ni kirazira iwacu. Kandi ibyo si muri Kristo mbivuze mu muco w'imfura. Hanyuma mu idini abafite imigenzo n'imihango y'idini ntituzobahunga. Niba dufite umutima wari muri Kristo tuzobegera kugira ngo tuse nk'uko bameze, dukore nk'uko bakoze, kuko ntibahabiba ntibahabica. Nitumara tubingingire ku gusanga uyu mucyo twavuze ariwo Kristo uri muri twebwe. Ni ukuvuga ngo kimwe ni kimwe kwacu, kindi ni kimwe kwacu, ariko kuko turi mu bantu bameze uko tubana nabo nkabo kugira ngo ahari tubana amahoro. Cyane cyane abafite umutima wa muri Kristo babingingire gusanga Kristo bakiri. Uko ni nkako guhura, ariko si uguhura ngo biruzuzanya. Kristo ndaza yuzuzwa n'ikindi kintu. Kristo aruzuye, siko? Yego, babyita ngo Kristo uteranyije n'ikindi kintu ni zero. Kristo guteranya ni zero ni byose. Ni ukuvuga ngo Kristo ntiyoshamikirwaho n'utuntu, ntiyoterwa icyitwa makeup ngo nawe ngo ase neza ngo oya si umuri. Kristo n'umwuzuro w'ubumana, nta kindi. Ariko twebwe abantu tugomba kubana neza mu mahoro, twitwararika mu muco wabo ndetse no mu madini yabo, ndetse tubarehereza gusanga uwo twasanze. Noba ngusobanuriye. Ikindi cya kabiri niki? Hari ikindi? Aho wavuze ko gusenga atari kuvuga ari ugutegera. Umva rero uko tuza kera twagiye muri siyanse. Ngo kuvuga ngo uko simbaye mvuga ba. Ariko twigeze kuvuga ngo turizeye, niyo mpamvu
uvuga erega wumvisha umwami ukavuga ico wumvanye umwami hari uwavuze ngo tureke kuvuga ariko ninka ko nyine tugiye kumva ariko uko ndasa nusubisha ni ukuvuga ngo umutima wamaze komatana n'umwami uvuga ico wumva n'umwami kikagira umumaro muri uwo mwanya kuko kijanye n'igushaka kwimana naho kudebagura n'amatakira ngoyi waruvuze gute wewe vuga vuba twarambiranye narigiye kubaza hejuru y'icacumi bavuze ko abantu benshi batagikiranukaho ese kugitanga utagikiranutseho wenda ntange kuno kwezi ukundi kwezi singutange icyo aba ari icyaha uzobaza umutima wawe kuko n'ubundi ntiwagitanze hari uwaguhagaze imbere yeme ntimukaza mugorana yego urambaza ngo se ngo kugitanga kuko no kwezi nkubwirega ngo ntukagitange nkubwirega ngo ngo oyaye ninde wumvise muri wewe urizeye ye mukurikire azokugeza kucyo guhamagariye rwose tureke kugora singusubije nabi gusubije direct hari ikintu ndimo kumva ngo abantu bari mu kugenda bigisha abandi ngo bakora ibya ninde wigishe basogokuru gukora ibyaha muri aba bana mwabagabo b'Imana jewe nabaye ruharwa baravuze ngo nabwiye abantu ngo bashaka abagore benshi ese ni abangana ariko kubera iki mwabaye basinka ninde muntu wo kwigisha gukora icyaha kandi ugisanganwe birya byose wakoze mutaramenyana n'aba bahungu ninde mwarimu mwagiye byibuze mutekereza nk'abantu bakuru bisanzwe Jesi ndumva umuntu wobwira umuntu ngo kora icyaha habe nubwo ubunyine bombwira ngo itegeko ryo kwiba rivuyeho sino kwiba itegeko ryo guhana wiba ryavuyeho sino kwiba ariko uzikiza gituma wiba nuko wari usanganye ubwibyi ukabona ikishingikirizo ntawakubuje gutanga ntawakubuje gusenga nimukurikira umwami abayobore abageze ku ntego y'umuhamaga muhagamagaro w'Imana uri muri Kristo Yesu icyo turiko tubwirana amadoktrine turiko tubwirana ubumenyi turiko tubwirana gusobanukirwa oya ko turabwirana ubugingo duhabwa twese Imana itwingingira ngo dukiru urupfu dukirivya yego Bwana sifiwe muraho uko Mana yanje muraho hari uwumva muri we iyo ahaye yerekejwe kuriya tuza twumva n'urugero reka turekera aho ngaho dutahe mwakoze mureke tuganire murakoze cyane murakoze tugiye gusenga siko mutaja kuvugaga ngo bavuze ngo ntibakaza basenga haguruke dusenge Imana iduha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume tuyimenya mu izina ry'umwana w'intama w'Imana amen. Kubitira ijambo ry'Imana amashyi menshi.